Mutino wa Lamu hanikire thaa 3 rucini thutha wa ngari ya maabitha acio gukinya Nduthuki ira irerikana gutegwo tiri-ini ni itoi cia Al-Shabab. Kurerikana mutino ucio hanikire barabara-ini ya Mangai guthie Makoe mwena wa Lamu. Na kuo mwena wa Laikipia maabitha eri a kugitira mutito marahonia nguraro thibitari-ini ya Nyahururu thutha wa kuhithukirwo ni ekinae makirangira githaka gia Cookie Galman uria mweri umwe muthiru wahithukirwo ni maramari na njira oteo na kurathwo. Hivyo hii watu ni kumaanisha kwamba wanakuwa wafugaji zaidi, wamezidi nguvu sana mpaka hata serikali inapoingilia kama hata anataka kusidi serikali nguvu. Mimi wakati niliingia huko nimepigwa mara 6 sahi, na yote hiyo Mungu amenisaidia. Lakini hii sasa ya 6 nilipigwa jana nikiwa patrol. Ekinae makoretwo makihithukira aikari a Laikipia makamanya maria na kumaiya hindi ya gikaro gia kwaririria ugitiri nirio watho wa kurathana kuraga aria manyitwo na mishinga mugaru na watho urarutirwo ari njira imwe ya kugacirithia ugitiri mwena ucio. Ngiribotera Inooro TV, njatagwo Wangari wa Njoroge.